Dan mojih staršev, preteklik, sedanjik, prihodnik, dvojina. Glagoli: vstati, iti, piti, brati, telefonirati, gledati. Preteklik: včeraj sta moja starša zgodaj vstala. Ob 8 sta šla v službo. V službi sta pila kavo in brala časopis. Ob 10 sta šla na sestanek. Popoldne sta šla v trgovino. Potem sta telefonirala Barbari in šla na kavo. Zvečer sta gledala film in šla spat. Sedanjik: danes moja starša zgodaj vstaneta. Ob 8 gresta v službo. V službi pijeta kavo in bereta časopis. Ob 10 gresta na sestanek. Popoldne gresta v trgovino. Potem telefonirata Barbari in gresta na kavo. Zvečer gledata film in gresta spat. Prihodnik: jutri bosta moja starša zgodaj vstala. Ob 8 bosta šla v službo. V službi bosta pila kavo in brala časopis. Ob 10 bosta šla na sestanek. Popoldne bosta šla v trgovino. Potem bosta telefonirala Barbari in šla na kavo. Zvečer bosta gledala film in šla spat. Za še več slovenščine se naročite na kanal in se prijavite v Facebook skupino Slovenian Language Learning Group.